što mi se drka nastaniju. A čekaj, pa počela je emisija, i djeca me gledaju. Pa čao djeco, bitno je da se zdravo hranite, da vam naraste tuki, pozdrav, čao. Sada moram vježbati moje skillove sviranja. Što mi se jede burek, ali možda bi ipak bolje bilo kad bi izašao van i da silujem djecu iz komšiluka. Pa gdje si sportakunju sokole sivi? Evo me, gdje si ti, Robi Gujo Juta? Mislio sam da mi se pridružiš u silovanju djece. Izgleda da ću opet morati da te uspavam harmonikom. Ali čekaj, sporta kurvo, pa ja imam bureke i ćevape, a čuo sam da se zdravo hraniš. Pa kad bolje razmislim, mogao bih silovati par djece za 3 bureka. Znao sam da ćeš pristati. Hajde priđi, čiki djevojčice slatka, imam bombone one žute koje ti voliš. Sportaku se spasi me od Robija silovatelja, molim te. Žao mi je, ja sam mu se pridružio. Pripremi svoj anus. Ne, prestanite, molim vas. Što mi prija ovo baš onako fino. Hej, tačno sam znao da će ti se svidjeti, a ti si rođen za silovanje. I ko nam je sljedeća žrtva, Robi? Vrijeme je da silujemo Stinđija. Ali on je Srbin kao i ja. To ne pravi nikakvu razliku, idemo u seksualni atentat. Šta vi hoćete od mene, stonoge jedne? Moramo te silovati. Izgleda da imaš manji mozak od Bobana Rajovića, pa iza tebe je Sportakus. Izvini Stinđi, ali ja sam mu se pridružio. Nemojte, budite blaži, ne, stanite. Sada mi daj ono, zbog čega sam ti se pridružio. Pa malo sam te zajebao, nemam ni bureka ni ćevapa. Molim, ovo rezultira instantnom smrtnom kaznom. Stani, već si mi dovoljno raznio uši, nemoj više, prestani.